COVID-19 ngakthokpa amasung layengba ngamba hidak changyeng hore. United Kingdom the based awwa asowa pharmaceutical company oiriba AstraZeneca na COVID-19 laina asi ngakthokpa sungamba amasung narba mi singchu phanba ngamgadaba antibody hida ama clinical changyeng tawba hore haina ngasi lauthokre. Hida adogi maming AZD 7442 kawi masi coronavirus naba mi ga naksin naruba singda ngakthoknaba gidamak thaba yai aduga narba mi amadasu phibam soksilaktanaba thaba yai hairi. Oxford University gi Sadok Swan Vaccine Park sana puthoknaba gidamaktasu thabak tawriba Cambridge the based awwa British Swedish multinational company AstraZeneca na phongdokhiba matungina antibody hidak si monoclonal antibody ani na sembani amasung ahan batangka ki clinical changyeng asida saruk yariba singda kapa hokre hairi. Clinical changyeng horiba si COVID-19 ngakthoknaba natraga layeng nabagidamak monoclonal antibody gi apunba ama semgatpada asowa khongthang amani haina AstraZeneca da Biopharmaceutical R&D gi Executive Vice President Mene Pangalosna haiki. Ahan bagi clinical changyeng asida hidak asi tek takai daba oibra khangba yaba oibra natraga hidak asina hakchang da kamdongna mathau tawi haibana singba khangdoknaba honagani. Changyeng asida UK da masagi sehi tarani pandagi yangkhai manga phawbugi manungda leiba masa phariba singna saruk yari. Ahan bagi changyeng asida apamba phal phanglabadi COVID-19 laina dagi ngakthoknaba amasung layengnabagi pambai puthoknabagi maikeida anisuba amasung ahumsuba tangkaki changyeng sing chathagani hairi. Antibody hidak amagi maru oiba changyeng chathariba asi United States Department of Defense ke saruk ama oiriba Defense Advanced Research Project amasung US Department of Health and Human Services ke saruk ama oiriba Biomedical Advanced Research and Development Authority asidagi senthang thadabani haina AstraZeneca na phongdokhi. Aduga atoppa pawmana gari gi document sing validity sangdokle. COVID-19 की लाइसेंस संदरोपन मरम ओरगा कंप्लीट लॉकडाउन तौखिबदगी स्टेट सिंगदा तंगाई फदबा पोलम सिंग पुथोक पुसिन तौरिबा अमसुंग मी पुथोक पुसिन तौरिबा गाड़ी सिंगी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अमसुंग सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 गा मरी लेनाबा डॉक्यूमेंट सिंग रिन्यू तौबगी वैलिडिटी सांगदोकले हाइना रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ना स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटरी खुदिंगमक्ता आइब सेरोल थादुना खंगनख्रे. Ministry na lawkhaniba thawrang si COVID-19 license manung asida gari gi document sing renew tawna ba honaba da state sing gi transport office ta mi punsinduna khudong charai deba leiba adu gi damaktani thawrang asigi matungina sahi asigi February thadagi document sing chatnaba gi matam loiraba adu sahi asigi December 38 phawba chatna halagani maramaduna asigumba wafam asi state sing na inbaga loinana miyam da wa pi dana ba thabak sing lawkhatna ba su serol aduna khangalle. Aduga topa pawmana laichet marak sida by election pangthokpa miyambu sibagi khayat langshin batagani pandam COVID-19 laichet marak sida by election pangthokpa haibasi miyambu asibagi khayat langshin batagani haina People's Action for National Democratic Movement pandamna phongdorokli. Pandam gi president Yumnamcha Dilip Kumar na thadrok paserola mana hai Manipur da natana malem pumbagi oina lanthengnari ba COVID-19 pandemic marak asida Manipur gi oina su ahang be assembly seat kharagi by election tawbagi wafam lakli basi taraina lofam thokti atai matamda by election pangthok po iram lagadi kanana su wangang naroi haujiki oina di kupna naina hudaba yadaba wafam oirakli government amasung miyam puna aphabata tana hobagi tangai phadaba leire maike kyadagi hainarli ba wafam asi government su thawoidaba chubloi pandemic asigi misi mina punna phangminaga doribani aina minister ni mana micham ni ruling opposition haiba khaidana sandorli balaina laisat asi kamdona ngakthokani haiba sina haujiki oina di hena maru oi tha asigi kuntereta election commission of India na by election asigi damak sathagada ba guidelines sing lauthokre luribadi government na phanakan na order thoktuna lauthoklaba SOP ngasi ngak pangamlibara Manipur government CSO sing loinana local club ki thomi singna kanna law khongdon honarabasu mai pak pangamdri seireksida by election pangthokpa haibasi chumde haina su pandamna hairi Manipur gi oina COVID-19 gi technical expert committee gi akhangai singi matungina lakliba October November thadadi laicet asina nongmuda mi lisingi mathakta positive oiraktuna awaba phibam ama oirakani hairibani hojik joint committee on COVID-19 gi mihut singa CSO singi mihut singa punna semba committee People's Task Force for COVID-19 na Indian Red Cross Society ki expert singa punna amadi local ki committee kayana public awareness pibagi thabak yang na sangsiliba phawda mi punba yadabagi awaba kaya ama thengnaribani
बाय इलेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना तौदब यादब अमदी ओई अदुमोइनमक असिगुंबा सिचुएशन असि कनाना कमदौना ओहेलक्लिबनो हाइना हंगतने येंगलुबदा यामना हाइनिंगदबा शाउनिंगबा अमसु फाउनरी सिब चंगबा अनिगी लानफम मयाइदा खुलाई थादोकलगा नुंगथिल फावबदा मंग मंगलुबा मोंद्रंग सानबा पॉलिटिशियन सिंगना थोगनखिबा थौदोकनी हाइबसे अखोइ पुंबना काउदे इलेक्शन नोटिस थोलगा नॉमिनेशन फाइल तौबदगी हौरगा वोट कैंपेन तौबगी मीटिंग तौबगी वोट थादबगी रूल्स कया ngakna चटपा यागद्रा इंडिया की इलेक्शन असिदी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी नि सेंजाउ पाइबा कया की मतुंग इनबा पामबसिंगना सीबा नाबा कीदना हौखिबा था मंगा तरुक असिदा लॉकडाउन की चैथेंग नंगलुरबा मी कयाना वाखल ताना नत्रगा सुंगता तादना पुलुप पुलुप कैंडिडेट तमना होचिनरकनी अमरोमदा कैंडिडेट मसाना वोट खोमौनबगेदमक हाइजा नोंजाहौनबा उपाय क्या थिनरकनी संगलकनु हाइनसु करमना थिंगनी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क उप्पा उप्तबा सैनिटाइज तौबा तौदबा पुनमक पुमचाई चारिगदबनी हाइबसी खलुबदा पांदमना वाफमसी मियामदा थमजबनी कैंडिडेट अमदी वोटर सिंगदा नतना इलेक्शन कमिशनर इलेक्शन मपुंग फाना पांथोकनबा गवर्नमेंट ऑफिशियल कया सिक्योरिटी पर्सनल कया ड्यूटी थारकनी गाड़ी कया मसी नरकनी मयाई काबा ड्रग यू गंजा मखल मखल की मयाई काबा पोलम कया येंथोक नरकपदा थक्सिन चासिलकपदा इरमदम असी करी ओइगनी पुनमगसी सीएसओ सिंगना हाइबा गाइदना लेंगाकना हेना खंगनरबनी अदुबु ओइजबा खरना मित थकटखिदुना पुबीरगा मिचम मियामबु असिबगी खयाता लंगसिनबिगनु अचौ पिसक खाइदबा लाइरा अनंग थीदबा कोविड-19 पेंडेमिक असिदगी अखोइ पुंबा अमुक्तंग कन्बियु हाइना पांदमना गवर्नमेंट की पुकनिंग सिंगसिली हाइना शेरोल असिना हाइरि अदुगा अतोप्पा पावमना गवर्नमेंट की कर्मचारी सिंगी डीए डीआर चादा तरेट हेंगेथ्रे मणिपुर गवर्नमेंट की कर्मचारी सिंह पेंशनर फैमिली पेंशनर की डीआरएस अलाउंस नत्रगा डीआरएस रिलीफ सही असिगी सेप्टेंबर अमदगी चादा अहुम ओरमबदगी चादा तरेता हेंगलगनी हाइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार ना ऑफिस मेमोरेंडम अमा थोक्तुना खंगनख्रे रिवाइज पे स्ट्रक्चर दा बेसिस पे असि हाना पिथोखरबा पे मैट्रिक्स की लेवल अदुदा लौथोकलिबा सेनफम अदु ओइगनी मदुदा पर्सनल पे स्पेशल पे ने सिंगबा मत यावरोय डीआरएस अलाउंस असी कर्मचारी अमन फंगलिबा तोलब अदुदगी तोंगानबा अमा ओइगनी अमसुंग FR9 ऑफ 21 की मनुंग द पीबा पेनी हाइना लौरोय डीआरएस अलाउंस पीबदा पैसा यांखैदगी हेलबसु मथकी सेनफम अदुदा काउंट तौरोय लोइनाना हंथबो एरबसु मदु मसिंग पारोय डीआरएस रिलीफ असिसु पेंशनर अमना मसागी सही की मतुंगिना फंगलिबा पेंशन की सेनफम अदुगी अहेनबो ओइगनी लुपा अमगी मनुंग द लैबा पैसा मसिंग अदु लुपा अमा ओइना मसिंग पागनी डीआरएस रिलीफ की गवर्निंग ग्रांट की अतई प्रोविजन सिंह अहोंग लेरोय नी अमदा डीआरएस रिलीफ कया पीबा याबगे हाइबसी नेशनलाइज बैंक याउना पेंशन डिजर्विंग अथॉरिटी अदुगी दायित्वनी मथक्त पीरिबो वारोल सिंह असिदा युमफम ओइरगा अकाउंटेंट जनरल मणिपुर अमसुंग ऑथराइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक सिंगना पेंशनर सिंगदा सेल पिथोकनबा थरंग तौगनी हाइनसु चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार की ऑफिस मेमोरेंडम अदुदा पल्ली अरोबदा पॉपुलर न्यूज रीडर की वीडियो येंबिरिबो खुदिंगमकपु थागचरी।